A kad ti greš nazad, danaska? Za 2 ure. Čaj vre? Ja sam Robert Špralja. Rodil sam se na 22. januara 1992. godišća u Zadru. I sad smo odeka u Čukinim dvoru, zdokle mi je nana potekla. U Kolovaji smo. Kolovaje to su ove uske uličice između kuć. Kad sam ja bio mali, nije bilo toliko tehnologije. Bila je televizija, bio je video. Gledali smo crtani kako sva normalna dica. Ma više smo se igrali vonka. Prirodi i više se radilo u intradi. Sa starima smo više vidjeli kako se vino čini, kako se grozdje trga, kako se masline beru i kako se ulje u ljarni čini. Danaska, recimo, trsija više imaju samo 2 zaglavca, trsije doperaju, a i niko nima više ni blaga, ni prašcov, ni ovšćin, ni koz, ni kokoš. Sve je to bandunano. Što je ča, zašto je zač, čega je česa, a ničega je ničesara, ali ničesa. Na 2 muda se o to more reći. Ničesa, ali ničesara. Kad sam ja bio mali, onda je bilo krcato tovarov još po selu i dosta čeljadi, a danaska nije ni tovarov, ni čeljadi, nego su ljudi tovare zišli. Gren s vami, ali grin s vami, ali grn s vami. Na 3 muda. Jerbo rečemo. Ne morem dojiti jer bo sam bolestan. Namjesto još, mora se reći još, ali još će. Recimo, ova te pita jedan, hoćeš piti, a ova odgovori, ni mi treba još će. Jesi gladan ili žedan, to se pita, jesi gladan ili žajan. A oto lačan, to zmurašnjane, dragovci, savrane i oni na zmurac, to je prija bilo u njih lačan, ali najzadnja koja je to govorila umrla na za 2 godišća. Tako da u njih toga više nima, od te besede. Odeka se ne reče na nogama, nego se reče na nogah, ali u novije vrijeme sve više na nogami. Ne reče se, recimo, nosije to na plećima, nego je po starinsku na plećih. Namjesto u gradovima bi se reklo u gradih, ali u gradima po novije. Mi ovdje ne rečemo stolovi, noževi, gradovi, nego rečemo stoli, noži, gradi. Kunto množine. Mi na zaglavu recimo rečemo brodi, pasi, a Saljane bi rekli brodi, pasi. To je razlika recimo u naglasku. Mi bi rekli čela, selo, a ne bi rekli čela, selo.